España, un país sin fronteras. ¿Quieres conocer todo sobre su cultura? Stereolab presenta Hola España. Španija, zemlja bez granici. Sakaš da doznaš sve za njezinata kultura? Hola España na Stereolab. Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y llena de su amor. Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que en mi vida y llena de su amor.
Esta vez os digo hola y muy buenas tardes desde la ciudad de Málaga. Estamos a 24 de julio y escuchamos Hola España, programa dedicado a la cultura española, patrocinado por la Embajada de España en Skopje. Yo soy Nenad Velkovsky y vosotros escucháis Stereolab. Ovaj pat vi velam zdravo i prijatno popladne od Malaga, Španija. 24. juli slušate Hola España, programa posvetena na španskata kultura, sponzorirana od ambasadata na Španija v Skopje. Ja sam Nenad Velkovski i slušate Stereolab. En este programa vamos a escuchar a artistas y músicos originarios de Andalucía. Hemos escuchado primero a Rocío Jurado con Las alas al viento y luego a Zara, la canción Tuyo. El tema de hoy es precisamente el sitio desde el cual emitimos nuestro programa, Andalucía. Como decía un eslogan publicitario hace años, Andalucía solo hay una. Veamos por qué. Andalucía es la vértice entre Europa y África y el lugar donde se encuentran y funden el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Su territorio representa el 17,3% de toda España, con una superficie superior a países como Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria o Suiza. El relieve andaluz es uno de los más variados y contrastados de la península ibérica como resultado de una compleja historia geológica y también de su amplia extensión territorial. Andalucía se caracteriza por la convivencia de grandes sistemas montañosos, extensas llanuras y fértiles valles, lo que da lugar a una gran diversidad de paisajes y ecosistemas. El río de Andalucía, el Guadalquivir, es fuente que da vida a esta parte del país. Andalucía cuenta con un litoral de casi 900 kilómetros. La comunidad autónoma de Andalucía está compuesta por 8 provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. La capital y ciudad más poblada es Sevilla.
El topónimo es la castellanización de Al-Andalusia, que es el adjetivo y el gentilicio del Al-Ándalus, el nombre que se le daba a los territorios de la península ibérica bajo el gobierno musulmán entre 711 y 1492. A continuación vamos a escuchar Hoy de India Martínez. Andaluzija je spojot među Evropa i Afrika i mesto to kada što se sretnuvat i se pretopuvat jedan vo drug Atlantski okean i Sredozemno to more. Nezinata teritorija predstavuje 17,3% od celata Španija, so jedna površina pogolema od zemlji kako Belgija, Holandija, Danska, Avstrija ili Švajcarija. Andaluzijski reljef je jedan od najraznolikite i najsprotivstaveni, da kažem, na Pirinejski poluostrov, kako rezultatna jedna kompleksna, složena geološka istorija i poradi ogromnata površina što ima pokrajinata. Andaluzija se karakterizira po soživot na golemi planinski sistemi, prostrani ravnini i plodni dolini. To je što dava, odnosno prostor za golem diverzitet na pejzaži i ekosistemi. Rekata Andaluzija, Guadalquivir, je izvor što mu dava život na ovaj del od zemljata i pokreto Andaluzija raspolaga i so krajbrežje od reći si 900 km. Autonomnata pokrajina Andaluzija je sastavena od 8 provinciji: Almerija, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga i Sevilla. Glavni od grad i najgolemi, odnosno najnaselen grad je Sevilla. Toponimot, imeto Andaluzija je kastilijanskata verzija na Al-Andalusija, što je jedna pridavka i ime za narodot što živel vo Al-Andalus. To je ime to što se dava na ovije teritoriji na Pirinejski poluostrov za vreme to na muslimanskata država, kralstvo među 711. i 1492. godina. V продолжение slušneme Oj od Indija Martínez. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando
cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Yo tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Ay, cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Pa' que este amor crezca. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Pa' que este amor crezca más. Pa' que este amor crezca más. Hoy vamos a hacer un recorrido por las ciudades y lugares más representativos de Andalucía. Vamos primero a Granada a visitar la Alhambra. Principalmente, la Alhambra fue palacio, ciudadela y fortaleza. Fue residencia de los sultanes nazaríes y de los altos funcionarios también. Alcanza su esplendor en la segunda mitad del siglo XIV, coincidiendo con los sultanatos de Yusuf I y el segundo reinado de Muhammad V. La belleza de la Alhambra no se debe solo a su arquitectura, a sus palacios suntuosos, los espléndidos jardines y los ornamentos islámicos de su interior, sus fuentes y patios, sino también a su ubicación. Desde ella se pueden ver Granada, el Albaicín y la Sierra Nevada. Destaca por su belleza el Patio de los Leones, que es la parte en torno a la cual gira todo el Palacio de los Leones, y se cree que la Alhambra tiene su origen en una sencilla fortaleza construida en esta colina en el siglo IX y a la que se llamaba Alhambra, que significaba la roja, por el color rojizo de la tierra utilizada en su construcción, o como la llaman, Castillo Bermejo, por el color que toman sus torres al atardecer. El Reino de Granada se fundó en 1246 y en 1499 los reyes católicos, tras una guerra de 10 años, ponen fin al reino y la Alhambra se establece entonces como casa real. En 1526 el emperador Carlos V construye un palacio que lleva su nombre y que se convierte en 1870 en monumento nacional. Lo interesante es que el emperador nunca vivió en ese palacio que se construyó para él. El famoso palacio ha inspirado también a pintores, músicos y poetas, desde los versos tallados sobre sus muros hasta poetas contemporáneos como Federico García Lorca, pasando por el romanticismo y por la famosísima obra de Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. Dnes, que napravíme jedna prošetka po gradovite i po najreprezentativnite mjesta na Andaluzija. Prvo ke odeme vo Granada, da ja posetime Alhambra. Prvično, Alhambra bila palata, citadela i tvrdina. Bila živelište na nazarijskite sultani i na visokite funkcioneri. Svoj sjaj го доживува во вториот дел од 14. век, што се совпаѓа со султанатите на Јусуф I и второто кралство на Мухамед V.
убавината на Аламбра не се должи само на нејзината архитектура, на палатите, на тие величествени палати, на прекрасните градини или исламските украси во внатрешноста на палатата, на нејзините фонтани и патија, внатрешни дворови, туку и на нејзината положба. Од неа може да се видат Гранада, квартот Албајсин и Сиерра Невада, планината во Гранада. И се истакнува по својата убавина Патио де лос Леонес, што е делот или дворот на лавовите, тоа е делот околу кој се движи, се врти целата палата на лавовите. И се смета дека Аламбра потекнува дека почетокот на Аламбра е од една обична тврдина изградена на овој рид во 9 век и која што се викала Алхамбра или црвената, поради црвеникавата боја на земјата што била користена во нејзиното градење, или како што викаат и црвениот дворец, поради бојата што ја добиваат нејзините кули на квечерина. Кралството Гранада е формирано во 1246 година, а во 1492 година католичките кралеви Исабел и Фернандо по една војна од 10 години конечно го уништуваат тоа кралство, го покоруваат и Аламбра станува кралска палата. Во 1526 година Карлос Пети, царот Карлос Пети, наредува да се изгради нова палата, што го носи неговото име, и што се претвора во 1870 година во национален споменик. Интересното е што Карлос Пети никогаш не живел во таа палата, затоа што пред да може да ја користи се преселил во Мадрид. Оваа фамозна, оваа позната палата има инспирирано сликари, музичари и поети, почнувајќи од оние стихови што се изрезбани под зидовите, па до поети, современи поети како Федерико Гарсија Лорка, поминувајќи низ романтизмот и исто така е позната по преславното дело на Вашингтон Ирвинг, приказни од Аламбра. Vamos a escuchar la canción Tulipanes de Chiara Oliver y Pablo López. La historia se repite, te tengo llamando a las 3 en la madrugada. Sabía que volverías, te dejé pasar por la nostalgia de las palabras. Y ahora me vienes con tulipanes. Ya no me gustan, soy más de margaritas. Me prometes lo que pedí con 17, cuando ya tengo 20. Pero llegaste tan tarde que yo no pude esperarte. Fui a buscarlo a otra parte y no lo encontré. Ya no puedo imaginarme queriendo una cobarde. Sentí que nadie iba a amarme, se pasó el tren. No habríamos sido todo, fue tu última opción y ahora no hay nadie. Nadie más te diste cuenta, pedir mil disculpas no cuenta. Y ahora te busco en mi cama, pero sé que es por la trama. Yo sé que es por la trama, yo sé que es por la trama. Y ahora me
17 y lo rescaté con 20. Pero llegaste tan tarde que yo no pude esperarte. Fui a buscarlo a otra parte y no lo encontré. Ya no puedo imaginarme que era una cobarde. Sentí que nadie iba a amarme. Se pasó el tren. Y yo siempre pensé que el momento nos jugó en contra. Cuando fuiste tú, que nunca remaste a favor, quédate con tus tulipanes. Pero llegaste tan tarde que yo no pude esperarte. Fui a buscarlo a otra parte Y no lo encontré. ya no puedo imaginarme queriendo a una cobarde. Sentí que nadie iba a amarme. Se pasó el tren. Pero llegaste tan tarde que yo no pude esperarte. Fui a buscarlo a otra parte y no lo encontré. Ya no puedo imaginarme que una cobarde. Sentí que nadie iba a amarme. Se pasó el tren. Desde Granada nos trasladamos a Córdoba. Si queréis visitar uno de los lugares más bellos y singulares del mundo, tenéis que ir a Córdoba y a disfrutar de su impresionante mezquita. La mezquita de Córdoba es símbolo de poder de la dinastía de los Omeya y también se ha convertido en el emblema de la ciudad y uno de los principales atractivos turísticos no solo de Córdoba sino de España. La mezquita catedral es algo que no se puede ver en otra parte del mundo, una mezcla de culturas y estilos que se funden en una de las mezquitas más importantes de su época, que posteriormente se convirtió en catedral, una maravilla del pasado y presente de la ciudad y el más puro reflejo de esplendor de la época califal de la Córdoba de Al-Ándalus. Existen muchas leyendas, dichos y tradiciones populares, y todo relacionado con la exótica y el misterio en torno a este monumento, que es parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una de las leyendas sobre la construcción de la mezquita de Córdoba es la leyenda del ángel. Según el relato, la mezquita se construyó a causa de una visión que tuvo Abderramán I. Al-Emir, el único superviviente de su estirpe que emigró de Damasco al Andalus, se le apareció en sueños un ángel que le reprochaba toda la ayuda de Allah que Alá le había prestado, preguntándole: ¿y qué has hecho tú por Alá? Al día siguiente, el emir mandó construir una de las mezquitas más grandiosas del mundo. Otra leyenda es la de la fuente de Santa María, situada en el patio de los Naranjos. Se dice que tiene propiedades mágicas y que las mujeres solteras que beban del agua de la fuente conseguirán contraer matrimonio. También existen otras leyendas como la columna del infierno de la mezquita, las columnas curativas, la leyenda del buey, la leyenda de la cadena de oro, del mihrab de la mezquita de Córdoba y otros. A continuación vamos a escuchar a otro andaluz, Joaquín Sabina, la canción más hermosa del mundo. Od Granada se preferlame vo Córdoba. Ako sakate da posjetite jedno od najubavite mesta i najposebnite mesta na svetu, morate da odite vo Córdoba i da uživate vo impresivnata džamija vo Córdoba. Ta džamija
символ на моќта на династијата Омеја, се претвори во еден амблем, во еден знак на градот и една од најважните атракции, туристички атракции не само на Кордоба, туку во целата Шпанија. Џамијата катедрала, како што се нарекува, е нешто што не може да се види на друго место во светот. Тоа е една мешавина на култури и стилови што се претопуваат во една од најважните џамии во тоа време, која што подоцна се претвора во катедрала. Тоа е едно чудо, светско чудо на минатото и сегашноста на градот. Најчистиот одраз на оној сјај на времето на калифите на калифатот во Кордоба, кој што тогаш, нели, кажавме, се нарекувал Ал-Андалус. Постојат многу легенди, постојат разни кажувања, разни традиции, народни традиции, и сите тие се поврзани со таа екзотика и мистеријата околу овој споменик сега, кој што е дел од листата на светското културно наследство на УНЕСКО. Една од легендите е за изградбата на џамијата во Кордоба, и се вика легенда на ангелот. Според раскажувањата, џамијата се изградила поради еден сон што го имал Абдурахман I, емирот, кој што бил единствениот преживеан од својот сој, што се префрлиле, што пребегале од Дамаск во Ал-Андалус. Нему му се појавил во сон еден ангел што му префрлил му ја префрлил сета таа помош што му ја дал Аллах до тогаш, прашувајќи го: а ти што направи за Аллах? Следниот ден емирот наредува да се изгради една од најграндиозните џамии на светот. Друга легенда е фонтаната на Света Марија. Сместена е во дворот на портокалите и има волшебни, магични својства, и се вели дека немажените жени кои што ќе се напијат од водата од изворот, од фонтаната, ќе успеат да се омажат. Постојат и други легенди како столбот на пеколот во џамијата, потоа други столбови што лекуваат, легендата за волот, легендата за златното синџирче од михработ во во џамијата во Кордоба и уште многу други. Во продолжение ќе го слушнеме Хоакин Сабина, еден од андалузиските кантавтори. Песната се вика најубавата песна на светот. Yo tenía un botón sin hojar, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. Una hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete,
mi 7 de copa, el zaguán donde te desnudes sin quitarte la ropa. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Simbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños los niños con granos, cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin manos. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Cirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochard moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundos, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Nos trasladamos ahora a la capital de Andalucía, Sevilla. La Catedral de Sevilla es la catedral más grande del mundo, tanto gótica como católica, y el tercer templo en cuanto a tamaño tras la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma y San Pablo de Londres. En 1987 también ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La catedral posee 5 naves, distribuidas con perfecta orientación musulmana, mirando hacia levante. No cuenta con una cabecera en el sentido gótico habitual en forma de ábside sin girola, ya que la catedral se había erguido sobre el solar de la mezquita derrumbada. La impresionante nave central aloja a 2 carismáticos edificaciones, el coro, flanqueado por grandes órganos, y la capilla mayor, de 4 plantas, que aloja el retablo mayor. Entre ellos se sitúan 3 zonas anexas: la nave de San Fernando Rey, el crucero, cuyas bóvedas son las más altas de todo el conjunto, y el trascoro. Cabe destacar también los tesoros del templo y una gran cantidad de pinturas de Murillo, como los retratos de San Isidoro o San Leandro, cuadros como Santa Teresa de Zurbarán
y la cabeza esculpida de San Juan Bautista. La tumba de Cristóbal Colón, mausoleo que fue obra de Arturo Mélida, se encuentra en el brazo derecho del crucero de la catedral, donde reposan los restos del famoso descubridor de América. Se selime сега во главниот град на Андалузија, Севиља. Катедралата на Севиља е најголемата катедрала на светот, најголема готска и најголема католичка катедрала. И е третиот храм во поглед на големина по базиликата на Свети Петар во Ватикан во Рим и Свети Павле во Лондон. Во 1987 година и оваа катедрала била прогласена светско културно наследство на УНЕСКО. Катедралата има 5 кораби или 5 брода. Распоредени се со совршена муслиманска ориентација, гледаат на кај исток и нема класична готска, да речеме, оној централен дел кој што се наоѓа во форма на апсида, затоа што катедралата е изградена врз веќе срушената џамија. Централниот брод има две многу интересни градби, хорот, кој што е од двете страни обкружен со оргуљи, и главната капела на 4 ката, каде што е сместена и каде што е сместен големиот иконостас. Меѓу нив има уште три дела кои што се другите 3 брода од катедралата. Треба да се спомена тука и оние, како да ги кажеме, богатства или дела на храмот што ги поседува, како сликите од Мурилјо, портретите на Свети Исидор и Леандро, потоа слики како Света Тереза од Сурбаран и една скулптура на главата на Свети Јован Крстител. Гробот на Кристофер Колумбо, мавзолеј кој што е дело на Артуро Мелида, се наоѓа во десниот дел од катедралата, каде што лежат моштите на славниот откривач на Америка. Vamos a escuchar a David Bisbal e India Martínez, una canción que se llama Olvidé respirar. Olvidé de soñar mientras lanzaba piedras a la luna con la fuerza de una lágrima. Me olvidé de despertar a la voz de tu caricia muda. Quisimos buscar a oscuras la luz que no vimos nunca. Nunca. Y olvidé respirar como un beso bajo el agua. y olvidé respirar al sentir dejarte atrás. Ya no hay oxígeno de más. No hay palabras, ya no hay tiempo. No puedo más.
Desanúdame la piel y el corsé de mi labio. Me adentraré con mis dedos en la geografía de tu espalda. Quisimos borrar las dudas y no arrepentirnos nunca, nunca, nunca. Y olvidé respirar como un beso bajo el agua. Y olvidé respirar al sentir dejarte atrás. Ya no hay oxígeno de más, no hay palabras, ya no hay tiempo. Solo una esperanza que nos lleve lejos. Lléname las ganas de volverte a amar. Y olvidé respirar como un beso bajo el agua. Y olvidé respirar al sentir dejarte atrás. Ya no hay oxígeno de más, no hay palabras, ya no hay tiempo. No puedo más. Te olvidas. La Giralda, a pesar de ser una obra autónoma, ejerce la función de campanario de la Catedral de Sevilla. Patrimonio de la Humanidad desde 1987, también destaca por su ubicación e historia, su función a lo largo de los siglos y su significado dentro del casco antiguo de la ciudad. Su base cuadrada se sitúa a 7,12 metros sobre el nivel del mar, teniendo 13,61 metros de lado y una altura de 104 metros. Fue construida en su base a imagen y semejanza del alminar de la mezquita Kutubia de Marrakech, aunque el remate superior y campanario es de progenie europeo renacentista. El nombre de la Giralda tiene sus raíces en una fascinante historia. Originalmente, la torre, que era el alminar de la gran mezquita almohade de Sevilla, que tras la reconquista cristiana se transformó en campanario de la catedral, y el término Giralda proviene del girardillo, el nombre de la veleta añadida en el siglo XVI que representa la fe y la victoria cristiana. Según la leyenda, el rey Fernando III ordenó la colocación de esta veleta como símbolo del triunfo y desde entonces el nombre ha quedado grabado en la historia de la ciudad. A continuación vamos a escuchar Lo eres todo de Niña Pastori. Giralda. Іпокрито що е дело само за себе, градба сама за себе, ја врши функцијата и на камбанарија на катедралата на Севилја. И таа е од 1987 година светско културно наследство на УНЕСКО и се истакнува по својата положба, а но и историјата, незината намена во текот на вековите и незиното значење за овој стар дел на градот. Незината квадратеста основа е 7 метри над надморска височина, има 13,61 метри од едната страна и висина од 104 метри. Изградена е на
според минарето на џамијата Кутубија во Маракеш, Мароко. Иако камбанаријата, нели, оној дел, горниот дел е потекнува од Ренесансата. Името Хиралда има свој потекло од една многу интересна приказна. Оригинално кулата била, нели, минаре, како што спомнавме, на големата џамија, што е онаа главна џамија на Севиља, и по повторното освојување, христијанско освојување, таа кула станува камбанарија на катедралата. А терминот Хиралда доаѓа од зборот Хиралдиљо, што значи, што е името што се давано на петле или ветрокас, што го викаме, кој што е додадено во 16 век и ја представува, ги представува, односно, верата и христијанската победа. Според легендата, кралот Фернандо III наредил да се постави тоа петле како символ на победа, и од тогаш името е останато во историјата на градот. Во продолжение ќе ја чуеме Lo eres todo од Niña Pastori. Cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo que antes no veía y me hace sentir lo que nunca creí. Siempre te he mirado indiferente, eras tan solo un amigo y de repente lo eres todo, todo para mí, mi principio y mi fin, mi norte, mi guía, mi perdición, mi acierto, mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Dame tu alegría, tu buen humor, dame tu melancolía, tu pena y dolor, dame tu aroma, dame tu sabor, dame tu mundo interior, dame tu sonrisa y tu calor, dame la muerte y la vida, tu frío, tu ardor, dame tu calma, dame tu furor, dame tu oculto rencor, mi norte, mi guía, mi perdición, mi acierto, mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día, te lo pido por favor, que me des tu compañía, de noche y de día, lo haré todo. Cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo
El lugar de encuentro cultural, la Plaza de España, se construyó con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, cuya sede fue Sevilla, y su autor es Aníbal González. Su forma semielíptica es un símbolo del abrazo entre la antigua metrópolis y sus colonias. Además, el edificio que la bordea mira hacia el Guadalquivir, el lugar desde que se emprende el viaje a América. Sus proporciones son enormes, cuenta con una superficie de 50.000 metros cuadrados, convirtiéndose sin duda en la plaza más imponente de España. A lo largo de todo el perímetro de la plaza se extiende un canal de 515 metros de longitud, con 4 puentes que lo cruzan y que representan los antiguos reinos de España. La Plaza de España ha enamorado a diversos directores de cine y ha aparecido en célebres películas como Lawrence de Arabia o el episodio 2 de Star Wars, El ataque de los clones. La serie de Netflix Chaos también utilizó la Plaza de España de Sevilla como uno de sus escenarios principales para el rodaje de la primera temporada. Mencionamos aquí algunos monumentos más de Sevilla. A pocos metros de la catedral se encuentra el impresionante Real Alcázar de Sevilla, uno de los palacios más bonitos del mundo y otro de los lugares que hay que ver en Sevilla y que es imprescindible. La Universidad de Sevilla también está ubicada en la increíble antigua fábrica de tabacos, que es uno de los edificios más espectaculares y cargados de historia de la ciudad, ya que es la primera que contrató a mujeres, de las famosas cigarreras que inspiraron la ópera Carmen de Georges Bizet. Y para terminar de lo que decimos sobre Sevilla, en Sevilla se celebró la famosa Expo del año 1992, algo que cambió de forma impresionante el perfil de la ciudad. Escuchamos Chambao, Desconocido. Mesto na kulturna sredba je ploščad od Španija, izgraden za Iberoamerikanskата Expo v 1929 godina i čije sedište bilo Sevilla. Neziната автор е Анибал Гонсалес. Neziната polueliptična forma je simbol na pregradka među starijot grad i неговите колонии. Покрај тоа, зградата што го обкружува плоштадот, гледа на кај реката Гвадалкивир, што е местото од каде што започнува патувањето кон Америка при незиното откривање. Пропорциите се огромни. Располага со една површина од 50.000 квадратни метри и со тоа се несомнено станува најимпонентната, најголемиот, импозантниот, плоштад на Шпанија. Во текот на во целиот нејзин периметар се протега еден канал од 515 метри должина со 4 моста што преминуваат врз каналот и што ги представуваат 4 стари кралства на Шпанија. Плоштадот Шпанија ги има, во овој плоштад се имаат влюбено неколку режисери, филмски режисери, и овој плоштад се појавува во славни филмови како Лоренс од Арабија или втората епизода Star Wars, нападот на клоновите. Исто така, во една од поновите серии на Netflix го искористи овој плоштад како еден од своите главни места за снимање на првата сезона.
Тука ќе ви кажам уште неколку работи за Севиља. На неколку метри од катедралата се наоѓа и импресивниот кралски алкасар или дворец на Севиља, една од најубавите палати на светот, и уште едно место што дефинитивно треба да се посетат во Севиља. Универзитетот на Севиља исто така се наоѓа во неверојатната стара фабрика за тутун, една од најспектакуларните и најисториски, да кажеме, згради во градот, затоа што е првата зграда која што, односно првата фабрика која што вработува жени. Тоа се фамозните жени кои што прават цигари од операта Кармен на Жорж Бизе, односно операта Кармен инспирирана од нив. И она што е важно, уште би сакал да спомнеме за Севиља, е дека се во 1992 година се одржа експото, светското експо, и тоа беше нешто што сосема го смени оној профил, изгледот на градот. Во продолжение ќе ги слушнеме Чамбао со Desconocido. Los corazones perdidos
Bienvenidos a Málaga, una de las ciudades más populares de los últimos años. El ambiente de Málaga es algo que no puede paragonarse con ninguna otra ciudad, ya que tiene un espíritu inquieto y es muy tranquila a la vez. Sus pueblos, su costa, es algo único y muy mágico. En el centro de la ciudad, a pocos metros del Teatro Romano y la Alcazaba, está la Catedral de la Encarnación de Málaga, conocida como La Manca por la ausencia de la segunda torre que nunca se ha llegado a construir. La Catedral de Málaga también se erigió sobre el solar de una mezquita derrumbada y fue construida entre 1528 y 1782, empezada en estilo gótico y terminada en renacentista. Presenta una planta de cruz latina compuesta por 3 naves de igual altura, aunque de menos anchura para las laterales. El remate es una cabecera de planta poligonal con girola. La luz que inunda el interior del templo se encuentra suavizada por sus vidrieras policromas que a su vez proporcionan una mayor belleza estética. La Alcazaba de Málaga es un palacio fortificado construido entre los siglos XI y XV por los musulmanes. Dentro de este recinto amurallado vivía el gobernador, los altos funcionarios de la ciudad y una guarnición de soldados. La Alcazaba cuenta con varios palacios en su interior similares, aunque a menor escala, a los palacios de la Alhambra de Granada. En el siglo XI, el califato de Córdoba entró en un periodo de inestabilidad en el que se acabó desmembrando en pequeños reinos llamados taifas, que provocó una especie de guerra civil entre ellos. Fue en este periodo de inestabilidad cuando el rey de las taifas Bereber ordenó construir la Alcazaba, haciéndose uso para su construcción de los mármoles de las columnas y estatuas del Teatro Romano que se encontraban semienterrados a los pies del monte de Gibralfaro. Su doble anillo de murallas, sus decenas de torres que cubrían casi todos los ángulos y las puertas de recodo dificultaban en gran escala el acceso de las tropas enemigas. Добре дойдовте во Малага, еден од најпопуларните градови во последните години. Амбиентот во Малага е нешто што не може да се спореди со ниеден друг град, бидејќи има еден немирен дух, а воедно и многу мирен град. Неговите села околни и брегот е нешто посебно и многу волшебно. Во центарот на градот, на неколку метра од Римскиот театар и Алкасаба, или да кажеме тврдината, се наоѓа катедралата на Енкарнасион на Малага, позната и како Ла Манка. Се нарекува така поради тоа што и фали едната кула која што никогаш во суштина не е изградена. Катедралата на Малага исто така е изградена врз срушена џамија. Била изградена меѓу 1528 година и 1782. Почната е во готски стил, ама завршува, откако е завршена, е сосема во стил на Ренесанса. Тоа е латински крст, основата е латински крст со три брода, со иста височина, иако страничните се малку потесни. Светлината што ја преплавува внатрешноста на овој храм е ублажена од шарените витражи кои што и даваат една посебна естетска убавина. Алкасаба или таа палата на Малага е во суштина една тврдина, палата со тврдина изградена во меѓу 11 и 15 век од страна на муслиманите, и во овој затворен дел од градот живееле владетелот, високите функционери на градот и
jedan garnizon vojnici. Vo Alcasabata ima nekoliko palati koji što se slični, iako malku pomali od onije što se naogaјат во Alhambra во Гранада. Во 11. век калифатот на Кордоба запаѓа во една нестабилност, затоа што почнуваат едни мали кралства кои што се наречени тајфи, кои што почнуваат да војуваат меѓу себе и настанува еден вид граѓанска војна меѓу тие тајфи. Во тој период на нестабилност, кралот на берберите на тие тајфи наредува да се изгради Алкасабата, која што за жал е изградена од мермерот од столбовите и статуите на Римскиот театар, кои што биле полузакопани во подножието на Хибралфаро. Има двоен прстен од зидини, кои со 10 кули, кои што ги покриваат речиси сите агли и врати, што многу го тежнувало пристапот на непријателските трупи. Vamos a escuchar ahora a Pablo Alborán, Si hubieras querido. Que го слушнеме Pablo Alborán, Si hubieras querido. Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo. Mira si nos hemos querido. Cuántos universos hemos inventado, cuántas vueltas a este cuento le hemos dado, y mira lo que nos ha pasado. No merecen nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día mueran años? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destino yendo separados, ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido. Fuimos la cama del domingo, la ropa tirada por el piso. Fuimos la envidia de tantos, ahora envidia a quienes nos miraron. Pudo contigo, pudo conmigo, ninguno fue capaz de mantenerse vivo. Somos más pasado que futuro, no puedo romper solo este maldito muro. Merecen nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día mueran años? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destino yendo separados, ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido.
De estas tierras, en el mundo del arte aparece una larga serie de nombres de famosos artistas de todo tipo, escritores, pintores, actores, cantantes y muchos más. Mencionamos algunos de ellos y vamos a dedicar algunos minutos a los que han dejado una huella indeleble con sus obras que traspasan los tiempos y las fronteras. Tenemos a Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer, María Zambrano, Antonio Machado, Antonio Gala, Luis García Montero, Pablo Picasso, Julio Romero de Torres, Lola Flores, Antonio Banderas, Niña Pastori, Joaquín Sabina, Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Fernando Tejero, Belén Cuesta, Dani Rovira y muchos, muchos más. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio, diría Federico García Lorca, el poeta español que dejó un legado inmortal, nacido en Fuentevaqueros, Granada, y considerado uno de los poetas españoles más brillantes del siglo XX. La obra de Lorca obtuvo un gran reconocimiento ya en su época, pero el estallido de la Guerra Civil Española en 1936 acabaría con la vida del poeta, que murió fusilado en Granada. Romanciero gitano, poeta en Nueva York, poema del Cantejondo, La casa de Bernarda Alba, Yerma, Bodas de sangre son solo algunas de las joyas que nos ha dejado este poeta y dramaturgo brillante. Os voy a leer el poema Alba, de su poema del Cantejondo. Campanas de Córdoba en la madrugada, campanas de amanecer en Granada, os sienten todas las muchachas que loran a la tierna sola enlutada, las muchachas de Andalucía, la alta y la baja, las niñas de España de pie menudo y temblorosas faldas que han llenado de luces las encrucijadas. Oh campanas de Córdoba en la madrugada y oh campanas de amanecer en Granada. Od ovje predeli v svetotna umetnost se pojavila jedna dolga niza imenja na poznati umetnici od vsekako vid, poeti, slikari, pisatelji, akteri, pejači, ke spomeneme nekoj od njih i ke posvetime nekoliko minuti na te, što imajo ostaveno neizbrišljiva traga sa svojte dela koji gi minuvaat vreminjata i granicite. Nekoj od njih gi čufte, gi kažev na španski. Samo misterijata pravi da živejeme, da bideme živi. Samo misterijata, ke kaže Federico García Lorca, španski poet koji ima ostaveno jedno besmrtno nasledstvo, roden vo Fuentevaqueros, Granada i smetan za jedan od najbriljantnite španski poeti na 20. vek. Delото на Lorca ima dobijeno priznanje ušte vo njegovото vreme, no izbuvnovanjeto na građanskata vojna, španskata građanska vojna vo 1936. godina pravi da završi njegoviot život, koji što je strelan vo Granada. Brojni se delata što gi ima ostaveno ovoj poet i dramaturg, ja čufte na španski poemata Alba ili Mugra od zbirkata poemi so na tlaboki Cantejondo, to je jedan vid flamenco pejenja. Vamos a escuchar ahora Pueblos de la Tierra Mía, de Camarón de la Isla, con la participación de Paco de Lucía y Tomatito. Que čujeme Pueblos de la Tierra Mía od Camarón de la Isla, so učestvo na Paco de Lucía y Tomatito. Vereda del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, lleva mi yegua.
sobre la arena blanca y que yo me duermo para soñar. La, 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 la. Hay pueblo de la tierra mía, que blanco y bonito son. Pueblo de la tierra mía, porque mi llama que el sol de tu vida, Andalucía. La, 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 la. Con el palo y la vela va mi barquito cruzando la bahía, ay, muy despacito y caídoso cuando el viento la sopla. Ay, corre garboso, corre garboso. La, 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 la. Vereda del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, lleva, lleva mi yegua de San Fernando a Cádiz, voy caminando, de tus ojos niña, yo voy pensando, ay, yo voy pensando, de San Fernando a Cádiz, voy caminando. Pablo Ruiz Picasso fue un arquetipo de artista, genio, creador de estilos, una leyenda ya en vida y sin duda uno de los más grandes artistas de la historia. Dejó huella en cada una de sus múltiples etapas de sus periodos azul, rosa o blanco y negro, al cubismo que inventó y después al surrealismo, la abstracción también. Se calcula que Picasso fue autor de unas 13.500 pinturas y diseños, 100.000 grabados, 34.000 ilustraciones para libros y 300 esculturas o cerámicas, además de tener el mayor número de museos que llevan su nombre. Paco de Lucía es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y uno de los mayores impulsores de la música flamenca. Con su estilo personal inconfundible, de Lucía, que nunca se cansó de aprender, compuso melodías que han dado la vuelta al mundo y ha trabajado al lado de figuras de renombre de todo el mundo. Durante la entrega del Príncipe de Asturias de las Artes que se concedió en 2004, el portavoz del jurado resumió en pocas palabras la enorme contribución de la música de Paco de Lucía. Todo cuanto puede expresarse con las 6 cuerdas de la guitarra estaba en sus manos. Rocío Jurado fue una cantante española de copla andaluza, flamenco y bolero que alcanzó fama internacional. Lola Flores es el icono universal que nunca muere y que fue mujer moderna, activa y dueña de su destino y un referente también de la copla, uno de los grandes patrimonios musicales de la España de los 40. Pablo Ruiz Picasso, arhetip za umetnik, genij, sozdavač na stilovi, jedna legenda ušte dodeka bil živ.
еден од најголемите уметници на историјата. Има оставено трага во сите своји етапи во својот син, розов или црно-бел период, кубизмот кој што го измислува тој, а потоа и во надреализмот и во абстрактната уметност. Се смета дека Пикасо е автор на околу 13.500 слики и дизајни, 100.000 графики, 34.000 илустрации за книги и 300 скулптури. Покрај тоа што има најголем број музеи што го носат неговото име. Пако де Лусија се смета за еден од најдобрите гитаристи на сите времиња и еден од најголемите поддржувачи, односно промотери на фламенко музиката. За време на наградите, на доделувањето на наградите Принципе де Астуријас за уметност, што му е дадена во 2004 година, портпаролот на жирито со неколку зборови ја доловува огромниот придонес на Пако де Лусија за музиката. Се што може да се изрази со 6 жици на гитарата, беше во негови раце. Росио Хурадо е една шпанска пејачка на андалузиска копла, фламенко и болеро со интернационален успех, и Лола Флорес, универзална икона која што никогаш не умира, модерна, активна жена, собственик на својата судбина и исто така една референца за копла, еден од најголемите музички наследства на Шпанија од 40-тите години. Vamos a escuchar a Lola Flores y a Rocío Jurado. Lola Flores con A tu vera y Rocío Jurado con Ojos verdes. Siempre haz la verita tuya hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. Siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa la Alameda. Así empezó mi ceguera. A tu vera siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, aunque yo desde lo muera. En tu pozo, que no jurases la reja, que no mirase contigo las lunas de primavera. A tu vera siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que por ti me muera.
ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Ayer, hoy, mañana y siempre, eternamente a tu vera, eternamente a tu vera. Siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta el día en que me muera. Apoya en la trama de la celosía, mira va a encenderse la noche de mayo. A clavel y a nardo el aire me olía cuando tú a mi puerta paraste el caballo. Serrano, me das candela y yo te dije gachile, ven y tómala en mis labios, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo, tus dos para mí. Oh, verde, verde como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde el limón. Oh, verde, verde con brillo de faca que se enclava y evita en mi corazón. Por mi ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que uno sol que mi vida sol. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde el limón. Vi frente a tus ojos despuntar el día y sonó más triste que nunca la vela. Cuando te marchaba mi boca tenía un sabor amargo a menta y canela. Serrano, para un vestido yo te quiero regalar, y yo te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche más bella de mayo he muerto vivió. Verde, verde como la albahaca, verde, verde el limón. Oh, verde, verde, con brillo de faca
enclava y vivo en mi corazón. Parmigiana y sola y lucero ni una. No hay más que uno solo que en mi viaje. Oh, verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde y el verde el limón. La gastronomía andaluza es una única mezcla influenciada por varias cocinas, además de las diferencias entre la zona del interior y la zona de la costa. La dieta en esta zona es la típica mediterránea, lo que quiere decir frutos secos, carnes, pescados, vino y aceite de oliva y también una gran influencia andalusí en cuanto a la repostería, donde el uso de la miel y las almendras se nota inequívocamente cuando se trata de los dulces navideños como los polvorones, los alfajores o los mantecados. Algunos de los platos preferidos por los andaluces son el gazpacho fresco, la ensaladilla rusa, las croquetas de puchero, el salmorejo cordobés, la porra antequerana, el ajo blanco, el pesqueito frito y el espeto de sardinas, el jamón ibérico, la pipirrana. Y no podemos evitar mencionar el famoso aceite de oliva virgen extra de las tierras andaluzas, ya que existen de las 8 provincias andaluzas, 6 tienen denominaciones de origen protegida, como Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Otra cosa muy característica de Andalucía es su acento. El andaluz es tan peculiar como la gente que lo habla, una gran riqueza de timbre vocálico. En Andalucía Oriental hay apertura de las vocales que se usan, entre otros casos, para marcar el plural, el seseo, que es pronunciación de C y Z como S, como gracia, por gracias, el ceceo, pronunciación de la S como C o Z como solo, por solo, o el yeísmo, pronunciación de la L como ye, lleno, por lleno, y la aspiración de consonantes, como por ejemplo al final de la palabra, que se puede aspirar como purro o simplemente desaparecer como ratone. En el interior de sílaba puede aspirarse como mosca o reduplicarse como justo por justo. Vamos a escuchar ahora La Noche Perfecta de Antonio José. Gastronomията на Андалузија е една единствена мешавина која што има влијание од разни кујни, покрај оние разлики што се појавуваат во внатрешниот дел на покраината и брегот. Начинот на јадење, односно она исхрана во овој предел е типична медитеранска, односно суви плодови, меса, риба, вино и маслиново масло. И тука се појавува едно големо влијание на оној дел од Андалуси, каде што користењето на мед и бадем е типично за овој регион, посебно кога станува збор за полворонес или нашите ванилици, алфахорес или мантекадос. Тоа се сите еден вид сладки кои што личат на ванилички. Најважни и најомилени јадења на андалузиците се свежо гаспачо, руската салата, крокети, салморехото од Кордоба, што е слично на гаспачо, и пора антекерана, која што е слична на салморехото, ахо бланко или супа од бадеми, пржена риба, ражничи од сардини,
iberijska pršuta i salatata od domati. Keď go spomeneme tuka i ladno cedeno, ekstra ladno cedeno maslinovo maslo od ovije krajišta, zato što se pojavuje 6 provinciji, andaluzijskih provinciji, koji što se so zaštiteno geografsko poteklo v odnos na ova maslinovo maslo. Drugo nešto mnogo karakteristično za Andaluzija je njeziniot akcent, govor vo andaluzijski. Mnogo interesno kako go zboruvat, isto interesno kako i luge to što go zboruvat, jedan bogat tembr, vokalen tembr. Imame vo istočnoj delna Andaluzija otvorenja na vokalite. Potom je poznato seseo to ili izgovaranje to različno na bukvite kako gracia, grafia, solo, tholo i ona aspiracija na bukvata s koja što na kraju može da ne se ni pojavi kako ratone. Kada čujeme La noche perfecta de Antonio José. Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche. Tus ojos verde aceituna harán que de una mis labios te rocen. Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de la vela, cantándote esta canción a capela. Cuando hablamos de fiestas y tradiciones, Andalucía es el líder supremo, ya que cuenta con un sinfín de fiestas y celebraciones a lo largo del año. Es el sinónimo de alegría y celebración, con sus fiestas que mezclan historia, religión, arte, música y gastronomía. Pero lo que más destaca es el carácter acogedor de su gente. Tenemos la Feria de Abril de Sevilla, la Feria de Málaga, Semana Santa, el Carnaval de Cádiz y la Fiesta de los Patios Cordobeses, por ejemplo. En Málaga también podemos visitar unos cuantos museos que albergan obras importantes de muchos pintores y artistas, como el Museo de Picasso, Carmen Thyssen, Centro Pompidou, el Museo Ruso, el Museo de Málaga y la casa natal de Picasso. Y en Sevilla, además de otros museos, podemos visitar el Museo de Bellas Artes y en Granada el Museo de la Alhambra, por ejemplo. Una de las expresiones artísticas más importantes
y universales de Andalucía es el flamenco, reconocido por su profunda carga emocional, su riqueza musical y su compleja tradición de baile, cante y guitarra. Este arte tiene raíces que se hunden en la historia de la región, fruto del mestizaje cultural entre pueblos gitanos, moriscos, judíos y cristianos, y ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en símbolo de identidad andaluza y patrimonio cultural de la humanidad. Para comprender y experimentar el flamenco en profundidad se puede visitar el Museo del Baile Flamenco de Sevilla, fundado por la famosísima bailadora Cristina Hoyos. Este museo es el único en el mundo dedicado exclusivamente al arte del baile flamenco. Y esto es todo para hoy. Espero haber logrado acercaros un poco más a estas preciosas tierras andaluzas, el olor al olivo y el sabor de la cocina y esta cultura en general tan peculiar y maravillosa. Nos queda mucho, claro, mucho más por decir sobre Andalucía, pero lo haremos en otra oportunidad. Os dejo con Al aire de Chambao. Y hasta el próximo programa. Un saludo a todos. Кога зборуваме за празници, за традиции, Андалузија е главниот регион што е познат по тоа, затоа што има еден безброј празници и прослави во текот на годината. Тоа е, Андалузија е синоним за радост и славење со своите празници и забави што мешаат историја, религија, уметност, музика, гастрономија, но она што е најбитно е тој приемчив и тој мирен карактер на гостопримлив карактер на незините луѓе. Панаѓурот во април во Севиља, панаѓурот во Малага, Великденската недела, карневалот во Кадис или празникот на дворовите во Кордоба се едни од празниците што се многу важни. Исто така во Малага можете да посетите неколку музеи што содржат, што имаат во себе дела од многу познати сликари, како музеот Пикасо, Кармен Тисен, Центарот Помпиду, Рускиот музеј, музеот на Малага и родната куќа на Пикасо. Во Севиља, покрај други музеи, го имаме и музеот на уметности, а во Гранада музеот на Аламбра. Ке споменеме тука уште и фламенко, кој што тој уметнички израз, еден од најважните и најуниверзалните уметнички изрази на Андалузија, кој што е познат по својата длабока чувственост, музичко богатство и сложена традиција на танц, пеење и гитара. Ова уметност потекнува од историјата на регионот, затоа што е плод на една културна мешавина на ромските националности, евреите, христијаните, арапите, со една еволуција со текот на времето, кој што станува символ на андалузиски идентитет и исто така е нематеријално светско културно наследство. За да се разбере подобро и да го почувствувате фламенкото онака вистински, можеби треба да го посетите музеот за фламенко во Севиља, кој што е основан од познатата танчерка, фламенко танчерка Кристина Ојос и кој што е единствениот на светот кој што е посветен на фламенко. И ова беше се за денес. Се надевам дека успеав да ви ја приближам некако
Andaluzija, ovije prekrasni andaluzijski predeli, mirisot na maslinki i vkusot na kujnata i načelno cela ova jedna kultura koja što je toliko posebna i prekrasna i ni ostanova sekako ušte mnogo da se kaže za Andaluzija, no ovo nekoja druga prilika. Ke ve ostavam so pesnata Al aire od Chambao povtorno. I do следната емисија ви посакувам убав летен одмор, убави денови до септември. Се слушаме. Un reloj sin manilla, una maleta vacía, ay, vacía. Profundas transformaciones, diálogo interno para avanzar, descubriendo mi energía y fuerza personal, deja de gritar con la boca cerrada, que todo fluya y sea natural. Una cura de mí misma, un viaje a ninguna parte, un diario en blanco, un lugar donde poder escaparme. Una cura de mí misma, parte, un diario en blanco, un lugar donde poder escaparme. Al aire, al aire, al aire. Abriendo mi alma de par en par, junto a las olas del mar, sintiendo esta alegría. Etapa de transición, a mi color al corazón, alegre canto a la vida. Una cura de mí misma, un viaje a ninguna parte. Una cura de mí misma, al aire, al aire. Al aire, al aire. España, un país sin fronteras. ¿Quieres conocer todo sobre su cultura? Stereolab presenta Hola España. Španija, zemlja bez granici. Sagaš da doznaš sve za neziната kultura? Hola España na Stereolab.